Mwiriwe mwaramutse bivanye naho muherereye, turi kuri yacu no yitwa Impeta TV, tukaba twibaza ku bintu bijanye na documentaire, kuvuga ico umuntu akora, business y'umuntu, kandi tukaba twegera n'uruvyiruko canke urwaruka canke jeunesse bivanye n'utuntu bitunganiriza. Ubu rero twashitse ahantu hari umwe mu rwaruka rusanze rwitunganiriza imigambi yayo canke sinzi, reka turamubaza byose tubimenye kuri we uko bidusobanurira. Karibu, turakwakiriye. Murakoze. Batubwire izina, umwidondoro. Nitwa Yawe, nkorera hano ku Gisozi aho mu Nsanze, nkaba ndi umujene, nkaba ndi umubaji w'umwuga, nkora ibintu bya interior design, ibyo bita meuble mu rurimi rw'igifaransa. Nkaba nishimiye ko ngiye gukorana ikiganiro na channel nziza ya mbere dukura ibiganiro byiza ariyo Impeta TV. Nkaba nibutsa abayikurikiye gukora subscribe, mujya ukantu gatukura mukande subscribe, nawe ndakwakiriye. Murakoze cyane. Nko mu gice cya mbere, kuko duhava tugira ibice byinshi bivanye n'ibibazo tumubaza, kuko dukeneye kumenya byinshi biva muri we bishobora gufasha urundi rwaruka. Turakwakiriye bugira, kandi ikibazo canje numva no kubaza, mbega umwuga ukora w'ububaji watanguye ryari, wavyumviye ryari, canke ni igitekerezo caje uryamye, canke sinzi, dusigurire. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Natangiye umwuga wanjye muri 2020 after COVID-19, nibwo natangiye umwuga w'ububaji. Mbitangira nyine gakeya n'imbaraga nkeya, ngenda mbijyamo, suko aho nabikuye cyangwa se abantu uko nabikunze. Nari umwartiste, birangira n'undi mbonye bisa nka ari artiste. Ububaji nabwo buzamo kuba umwartiste nyine, uko utekereza ikintu cyangwa ishusho y'ikintu bugacyo ugikora. Niho namye rero gutangira mbikora. Mbega umwuga wawe ivyo wawubonye mwiki, nakahe kamaro woba warabonye mushobora gusigurira urundi rwaruka cyane? Kintu nabwira nk'urubyiruko rugenzi rwanjye, nta ibintu ni byinshi nakuye mu bubaji. Harimo abantu, kuko nago ukora ibintu abakiriya bakabijyana, umukiriya akakurangira ubundi, nubwo hataburamo challenge nyinshi zigenda ziduchallenginga, ariko nyine urumva nibyo bidufasha mu buzima bwa buri munsi, nibyo binunze, niko kazi. Hari challenge nyinshi, ariko nanone harimo n'amahirwe menshi uko biguhuza n'abantu, kandi ikindi n'akazi nyine, n'akazi nibyo bidutunze, kandi nawe habanda akazi. Kuko iyo mfite akazi, nibura hagati y'abantu 5 n'abantu 10 bararya bakananywa bakishyura n'amazu, ngiye nanga akazi. Nicyo rero numva ububaji bwangejejeho. Yego. Mbega izo challenge wahuye nazo, mbega ni igiki cyagusigiye, canke ni igiki coba caraguciye intege? Wotubwira nka kimwe, canke hamuka tubwira ivyagusigiye muri izo challenge. Challenge zigenda ziza mu kazi, harimo kuba mu bubaji buri moderne. Ntabwo nkora ububaji bumwe bwa kera bwo muri antikite cyangwa se ubw'ababyeyi bacu bakoraga. Uvuga ngo materiel nyinshi nkoresha ni materiel zinjizwa mu gihugu, manufacture yazo hano mu gihugu ntazihari, ni nkeya. Challenge yo duhuramo ni yuko ibintu byacu babikunda ku rwego rwo hejuru, barabikunda abantu, ariko niba bari bakamenya igiciro ngo gihagaze gute. Challenge yo nuko byumvisha umuntu, arabikunda akaza incuro mbere ya kabiri ya gatatu, ariko ikibazo ni cyo kubumvisha igiciro. Haba hari uburyo bwinshi ushobora kunegosiya n'umukiriya, ariko n'ubundi stili uko babona ubwiza bwabyo ntabwo babaza amakuru ku isoko uko ahagaze. Muri 25 mubasha guhuza, urumva abo 15 baba bagiye, iba ari challenge nyine.
gusa icyo nashishikariza abantu batugana hano ubundi twitwa Star Wood Design cyangwa se Star Business Group, kuko ino ni business kuyemo ibintu byinshi: ubwubatsi bw'amazu, ububaji, land use n'ibindi byinshi cyane bigiye bikubiyemo ibintu bya electronique, kwesitara amakamera byinshi. Ariko nje noneho ni njyewe ukuri ububaji muri iyi kampani yacu bita Star Business Group. Ubwo rero nkaba nshishikariza n'abatugana kujya batugana, ariko dukora ibintu byiza ariko biracyahenze ku isoko. Gusa nanone ku muntu uzi icyo ashaka nta kabuza n'ubundi arabikoresha nta kibazo. Mbega aho utubwiye ko challenge yama kenshi usanga ari abantu ubwiye ibiciro bagasubira inyuma. Mbega igiciro tuzi ko na amafaranga ubaciye, mbega kugira ubace ayo mafaranga ni igiki uba ufatiye ko hagati y'ivyo ukora, kuko umuntu mucira bivanye n'ico ukora canke n'ico uhavumuha? Icyo ngendera ngiye guca amafaranga, urumva ni dukora ibintu byinshi bitandukanye: ameza, garderobe, kitchen cabinet, cuisine, ibitanda n'ibindi byinshi cyane, design mu nzu. Dukora amapla, ariko reka nibande ku bijyanye n'ububaji. Ububaji icyo ngenderaho, urumva mbere uyu uri umubaji, mbere yo gukora ikintu ukora devi. Ya devi niyo ushyikiriza umukiriya yibonye abona ari nini. Kubera iki? Hari abaza bazi ngo kiriya kintu ni igiti ariko wenda yarakinyereje, kuko dukoresha izo bita ama MDF n'ibindi byinshi byiza nyine. Icyo ngendera ku giciro kiri ku isoko ku ruganda, kugira ngo ukorere nyine mukorere icyo wansabye, niba ari meza cyangwa niba ari igitanda cyangwa niba ari na garderobe. Nibyo ngendera bya biciro. Rimwe na rimwe ari umukiriya wigira ku ruganda kugura igikoresho. Ibyo nibyo ngenderaho. Benshi turahuza, abandi bakambwira ati niyo challenge, ariko n'ubundi yamaze kugetinga amakuru yuko bigura birangira dukoranye. Mbega watubwiye ko ibyo mukora biri hake ino, ibyo mbega ibikoresho mukoresha ibyo bintu biraha nyene canke aho mubikura ni he, canke byinshi biri hano canke byinshi mubikura hanze? Byinshi biri mu gihugu, ariko inganda zabyo ziba hanze y'igihugu. Rero umva biraza natwe tukabisanga ku isoko, ariko tubisanga ku isoko biri ku giciro umukiriya ata expectinga kwakira nyine, atakira neza muri we bitewe n'uburyo ububaje umaze kuva ku ntera imwe bugeze ku yindi. Umva amaze kuba modern. Ibyo twe abazungu cyangwa se reka mbyite wenda byavaga hanze bikoze biri mu makarito, twe nyine dukora imprimation, turabikora nyine pe, sibyo? Twabikora yayo na gahunda made in Rwanda, ugasanga nyine biri ku giciro kiri hejuru. N'undi nk'uko wumva izindi made in Rwanda zo hejuru, ariko biterwa n'ibikoresho bituruka hanze, ariko twabifata mu gihugu biri kuri high price. Ikintu nashaka kubaza ni iki? Bashaka kumbwira ibintu bibiri. Ni igiki wungutse mu mwanya cyangwa imyaka ubibayemo gushika uyu mwaka turimo? Ni n'igiki wahombye? Icyo nungutse n'abantu, nungutse abantu, nunguka nyine na experience yo gukora business, rero nkayikora mu bintu nkunda. Ikindi navuga nshobora kuba narungutse, nuko nyine nagiye menyana n'abantu batandukanye. Icy'ingenzi n'abantu nicyo nungutse kurusha ibindi. Ikintu nungutse n'ubumenyi ku bijyanye na business. Ikindi nateje igihugu cyanjye imbere, kuko ntago nkora nyine neza n'igihugu cyanjye imbere. Nanabonye nabo nabashije kwigisha, ubu bamaze kugira icyo bamenya benshi cyane, ntago ari bakeya, nabo baje mu mwuga nyine wabo baje. Icyo numva nahombye ntacyo nahombye, ahubwo nahuye nyine n'inzitizi, ariko naho niye momba. Kereka ari ku bindi, ariko kubaje ntacyo nahombye. Mbega turabona ko hasigaye iminsi mike kugira umwaka urangire. Ni igiki wipfuza mu mwaka uza
utashitse kuko iyo umwaka utanguye uravuga ati nkeneye gushika kuri ibi bintu, nkeneye kugera hano hantu. Hari icyo utageze ko wifuza kuja muri 2024 kugira ukironke, canke hari icyo utegekanya? Ndumva icyo nagezeho mu kazi se. Okay, niba ari mu kazi icyo nagezeho, numvaga business yanjye nyine ya wood design nzayagura nkayijyana no mu zindi ntara zigize igihugu, nkayivana muri Kigali kuko biri Kigali ni Muhanga gusa. Urumvira muri Kigali no mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga. Gusa nyine numvaga wenda no mwaka washira igiye nk'imusanze mu majyaruguru, wenda nkayishyira no muri Kigali ko niba nkayishyira wenda nka za Kabuga mu nkengero nyine kure ya Kigali. Ariko birangiye nabigezeho, ariko n'undi mwaka nzabigeraho. Ni igiki utegekanya gukora? Icyo nteganya gukora muri uwo mwaka icyambere ni icyo ngicyo. Ndateguza nk'ahantu i Musanze kujyana design yanjye nyine icyo bita lifestyle design. Ikindi nkakomeza nyine, kandi ikindi nteganya gukora ndatera no kwagura hano mu Nsanze. Nkakora hanini. Ikindi kandi ndateganya no gufata urubyiruko wenda narwo nkarutraininga nyine, ndashaka no gushinga icyo twita nka training center yo kujya dutraininga basic, ibiri basic ku bijyanye na design kuko amakazi kenshi. Ndumva ari ibyo. Ndumva duhejeje igice cya mbere, ariko kugira tugiheze byo tubwira ibyo asanzwe akora kugira tumenye n'ahari n'ibyo akora, kugira n'umuntu aravye kino kiganiro ashobore kumushikira. Urashobora kutubwira? Nkorera ku Gisozi, aho bita ku Kibanza, ni ruguru y'Erika Kaminuza University Independence University mwaho. Ni hano mu Nsanze. Ikindi mwana dushaka kuri Instagram, social media zacu Resta Business Group, na TikTok ni Resta Business Group. Ikindi ni hano ku Gisozi dukorera, ishami ryacu rindi riri Muhanga mu mujyi. Ikindi tugira imirimo myinshi muri iyi company, duha service nyinshi duha abantu. Dukora amaplan y'inzu, turubaka, dukora interior design, tugatanga na service za online. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ikindi aho mugomba kutubariza ni hano icyicaro cyacu gikurikira hano ku Gisozi, ku Kibanza. Utabagera ku Kibanza mu nyubako bakunda kwita White House. Tubwira nimero zawe ushobora kubibona. Nimero yanjye ni 07 83 46 730. Ndayisubiramo 07 83 46 730. Wanayitubonaho kuri WhatsApp. Barundi Banyarwanda, karibu dushorere uwacu tunamugurire tumuteze imbere. Numva twaje mu gice cya kabiri, ariko naho mfise ibibazo bike mbere yuko ikiganiro gihera. Kumenga uri Umurundi cyangwa uri Umusudani, uri muki? Rero nationality yanjye mbona uri Umurundi, uri Umusudani, uri Umukongomani, uri muki? Kubera icyo mbajije gutyo nyene umva, uyu umuntu muravye urabona nge nasa nuko raje ashobora kunda ukavuga uri muki, uri Umunyarwandakazi, ukambaza nanje mbonye ukuntu usa cyane nibaza nyene ndashaka kuduha umuco. Okay, nyuma yo kubona uko nza ukambajije who I am, njyewe ndi Umunyarwanda
niho nakuriye, ariko ubu navukiye muri Kenya. Navukiye muri Kenya, urumva ndi umunyarwanda w'umunyakenya, ndi ikimanyi, ndi byose, ariko nanone nabaye ni Burundi. Umurundi. None ufise abavyeyi, ufise fiance, uri umugabo, uri umusore, uri giki? Nukuvuga ngo njye ndi umujene, ndi umujene nyine uko nsanze hano, ndi umujene nta kibazo. Ndi umusingo pere. Ubwo abamushaka ariteguye. Umurundi. Ariko ndaryohewe tuna kino kiganiro. None ni giki ushobora guha impanuro abantu bari mu rukundo? Wowe nturi mu rukundo, uvuze ko uri single, cyangwa ugaha impanuro abari single nyine? Angela, nakubwiye ko ndi single, ahubwo nahuye ko ndi single pere, sibyo? Urumva njye mfite inshuti nyinshi. Inshuti ariko si umukunzi. Inshuti n'umukunzi ni ibintu bibiri bitandukanye. Inshuti ni jewe, ubu turi inshuti, sibyo? Ariko umukunzi ni wa wundi bakunda kuvuga gute? Relationship ndibaza n'ibintu nk'ibyo. Okay. None ikintu numva nge nta nama nini nagira abantu bari mu relationship, sibyo? Inama nabagira ahubwo nuko babikomeza, sibyo? Kuko ndumva nge nta makuru mbifiteho, nta nahagije. Kereka wenda ari indi nama umbwira mbagira, ariko ibijyanye n'urukundo bwo urukundo kuko turi mu rukundo, tuko tuvuga relationship. Hari urukundo rw'abashakanye, akaba n'urukundo rw'abajene. Urashaka ngo abacirondeza, abacirondeza bataraba bavuga gute, batarashinga umuryango. Njye inama nabagira n'uruca abana, urukundo rw'ubu n'ubundi mbona rwarabaye ibintu ntazi. Ahubwo inama nagira abagenzi banjye, birugira ikintu gikomeye, niba byoroshye, sibyo? Nyamara kubyoroshya bihangane, nibura uko urukundo uko rurambirana niko rusigaye rubiha. Nibura bihangane, bibaye byiza, urukundo rwakabaye ruba ubucuti, sibyo? Serivisi zose iz'abakundana nyine, ahubwo zigakorwa na za nshuti zisanzwe. Kuko iyo byagiyemo ngo abantu barakundana, usanga hari ababibabariramo depression, agahinda gakabije. Icyiza rero ni bimwe ku bucuti kurushaho. Uba ufite umukobwa w'inshuti yawe, umumenyeho, akumenye nawe umumenye, sibyo? Urukundo ruri kurushaho kuba rubi. Urukundo turekera abantu bakuze, sibyo? Turekere ababyeyi n'abana, abari mu relationship babinshuti kurushaho, sibyo? Ikindi kandi baba basirimu mu mutwe nyine tu. Nibumve ko urukundo ari uko uwo mukundana utamumenya, ahubwo ujya kumenya ku ruhande. Uwo mukundana mumenye, azasibe kurenga urukundo, ariko buri kimwe ukimumenyere. Abari single nabo, abari single rero inama bo nabagira nuko bari muri position nziza, sibyo? Bari muri position nziza kuko kuba barahisemo kuba single si uko ari abana cyangwa se batazi ubwenge, ahubwo bari muri position nziza. Iyo uri single hari byinshi ugeraho, nibahiga amafaranga, ibindi bizizana. Yenda afise akandi kabazo nshaka kubaza. Mbega kuja mu relationship bisaba imyaka, bisaba kwiyumvira, bisaba iki? Ariko nanyuze ko umwanya nkubaze. Nta kibazo. Nyine kujya muri relationship bitangira ubundi muri adolescence. Ndumva ari ya myaka nyine y'ubushyuhe ku bajene. Niho bitangira ukiyumvamo yuko ugomba kuba ufite nyine girlfriend cyangwa fiance, umunshuti wawe w'umukobwa cyangwa umuhungu. Niho bitangira.
iyo bitangiye wa mbere mugahura nyine mugakundana ubasha gutinyuka ugafata undi cyangwa se ukagumana na wa wundi, ariko niho bitangirira, bigenda biza nyine, bigenda biza gake, hari aho bihira n'aho bidahira. ubwo nta myaka bisaba adolescence ko ushatse kuvuga? Ni adolescence, nta myaka bisaba, nta byiyumviro bisaba, nuko mbega wowe uripfuza kubijamo cyangwa ubwo warabiretse? Biraterwa na position uri bumbwire urimo, numva uri muri position nyene ndagusubiza nyuma. Position ni nyene ni yitwariko, twe tuvuga ku bijyanye relationship, nanjye nakubajije warabiretse cyangwa uzobijamo? Ntabwo nabiretse, ahubwo ndi kubitangira. Kubitangira? Kuko urumva ubu ndimo nyirimo n'Imana yanjye. Relationship rero na la femme cyangwa la fille izaza nyuma. Nyimba atari banga ubiha igihe kingana gute? Biba bisaba kubihagahe, ndumva ngiye kubihagahe nibura nk'imyaka nk'itatu. Umwaka utanga uraheze? Okay, ubwo harabura 2. Kugira ngo mbihagahe kanje nyine aba aribwo mfata ako gahe ko kubijyamo. Wambaza nanje ngenze uguha umwanya umbaze. Numva ikibazo nakubaza ntago kijya kure y'ibyo nawe wambajije. Uri umukobwa cyangwa uri umumama? Ndi umukobwa. Uva mu kihe gihugu? Uri umunyarwanda? Uri nationality ni iyi? Ndi umurundikazi. Ni byiza cyane. Abarundikazi babita gute mu Kirundi? Abigeme. Uri umwigeme? Byiza cyane. Sasa rero ikibazo numva nshaka kubaza, none twumva amakuru menshi ku barundikazi, ndagiye umfashe kubasobanukirwa. Nk'umujene urumva tugenda twumva amakuru yanyu, bari ukuntu muri hejuru nyine mu bintu bijyanye n'inkundo. Urakundana cyane cyangwa n'ibyo twumva? Ku bijyanye n'inkundo, icyo numva ni ukwishura. Burya urukundo ruri mu muntu, sibyo? Bivana, hari ukuntu uba warabayeho wararezwe, ngira muvuga kuregwa, wararezwe canke uba warabayeho bikafatana n'urukundo Imana yakwemanye. Rero ubwo biva ku muntu. Umuntu urashobora kumbona ko nkundana, ariko urukundo wambagenda ukasigura ku rukundo rw'abantu bose. Sinzi ko wambagije relationship, sinzi ko wambagije ku bantu. Wambagije he? Ngiye nakubaje urukundo kuri relationship, ariko wenda utarabinsubizaho. Hari ikindi gitekerezo ngize cyo kukubaza. Ni ukuvuga ngo Burundi n'u Rwanda ni igihugu, twabara ko ni ibihugu bibiri ariko biragendanirana nyine, ni ibihugu by'abavandimwe. Maze iminsi mbona abarundikazi bari benshi mu gihugu cy'u Rwanda, baje ari benshi nyine, ubona ko bari kugerageza nyine gutinyuka, bari kuva mu gihugu bakaza. Nkawe nkubonye uri umunyamakuru, hari abandi tubona bakina movie z'inyarwanda, hari abandi benshi tubona mu business, aho tugenda dusohoka tuyasanga wenda hari abari muri hospitality, ubona ko nyine batinyutse kurusha before COVID-19. Twagiye tubona nyine abarundikazi noneho baza mu gihugu. Mbere twabonaga nyine ku ma TV, tukabona nyine gutyo, ariko ubona ko abarundi benshi bagiye baza mu gihugu. Uransubiza impamvu muri kuza mu gihugu cyanyu? Nta job opportunities nyinshi zirimo, cyangwa se hari undi muvuno mufite kuza muri benshi mu gihugu mukihangiraho imirimo? Urambwira nkawe icyatumye udakora itangazamakuru mu bindi bihugu ugahita mu Rwanda akaje kubera umunyamakuru? Yego. Jake no kwishura, urumva ko twasimvye ikibazo ca mbere
wari wambaye cy'urukundo ubu ndakwishyura cy'urukundo byose ndabikwishyure. Okay. Ikijyanye n'urukundo nari navuze ko ari urukundo usanga ruri mu muntu ugasanga arakunda abantu niho hacahaza ni relationship ugasanga umuntu arakundanye ariko si kuvuga ko twese dufite urukundo. Oya si twese kujya namwe mutari mwese urumva. Hama ikijyanye ni no kuza ino abakobwa ubundi twiyumvire sinzi ko nonga mu Rwanda ariko bimeze ariko nuko nyene abantu bariko barungura ubwenge novuga ko ari gukura mu mutwe kare bavuga ko abakobwa arabo mu nzu arabo kwicara arabo kurya arabo kuryama ariko siko biri bugingo ubu siko biri ubu munya natwe rumva ngira bivanye na generation iri kwiraduga novuga ko dukura ku nguvu tugakura mu mutwe tugakura mu vyumviro tugakura dushaka gukora rumva tugakura mu majambo make atagafinyi dufise. Rero kutagira gafinyi kwacu niko kuza hano no mu Burundi nibisigura ko tabuzi buhari ariko burahari ariko hari gihe bigusaba ko wambuka imbibi kagenda kuraba abandi bageze kuko urumva ngaha nshobora kubona ati itangazamakuru rigeze ngaha business y'ubucuruzi igeze ngaha business yo kubaza igeze ngaha havuga ati nimba hari ikintu muturushije shobora gusubira i Burundi wacu agitwara. Rero hanini nico kituzana canke tukaza tuje no kuramutsa imiryango turafise imiryango iri ino umva nibaza ko ari ivyo ndakwishuye nta kindi kibazo ufise umbaza. Ikindi kibazo byakabaye ari byinshi ariko cya kindi nago wansubije uri single. Okay, uri single cyangwa ururimo? Ubundi sindi single kuko nkundanye na Kristo. Hama ibindi sinzi. Okay, reka twizeye ko ukuze cyane uko twebwe twizera ko umukobwa ukuze urenze ya myaka ariwe uba sheri wa Kristo. Urashaje. Oya urumva kuba burya biragoye ko uvuga ko uri single canke uri mu rukundo kuko ubu unye ibintu tumaze kubona nuko ejo ukundana n'uyu ejo kumva bavanye urumva mugero uzovuga ko uri mu rukundo ni gihe uzobona wasohoye icete kibiboneka kibigaragaza sibyo niho no kwemerera ubundi kuko ubu sinovuga ngo ndi single canke ndi mu rukundo. Urakoze kunsubiza neza ni wari kubijya kure kuko n'impeta yawe irabigaragaza sibyo? Oya impeta ijanye ni mbona. Okay, warabyiguriye nk'umukobwa se cyangwa wabikwambitse? Oya ni kado bampaye. Wayihawe nande? Yahawe n'umugenzi inshuti. Okay, urakoze cyane ndumva nta bindi bibazo biragije nsuhuze abapfasoni niki. Ariko kuvuza abapfasoni nibo nabana bigeme maze gukura ukaba umudamu tuvuga ko umupfasoni nubwo nabigeme bavuga ko ari abapfasoni. Okay, urakoze cyane kunsubiza. Mbere yuko turangiza ikiganiro narifise akandi kabazo bijanye n'igice ca mbere twarimo kavuga ngo mbega muri iyi myaka ubayemo canke ubayemo ukora kano kazi kawe nayahe mafaranga menshi umaze kwinjiza mu mwuga wawe? Muri uyu mwuga wa design yawe nyene ubikora ndumva amafaranga menshi maze kwinjiza umva ntarayafasha ahubwo ibikorwa nagiye nyakoramo nibyo byinshi kuko urumva hari aho ninjije miliyoni 5 kubera ububaji nyine nyakoramo ibikorwa ibibanza n'amazu ku myaka yanjye 25 gusa nyine kuri 22 urabizi nyine akantu k'ubuso kuri 20
urabizi akantu k'ubusore nikabura. Na mbere yuko mfungura kampani urumva naronse ndakora ngira ikintu nkuramo amwe nyashingamo kampani, andi ibyo natangije urumva zambogamiza mu kazi natangije nyine materiel nyinshi ndazigurisha, urumva hagenda hazamo amadeni ayose ntago umuntu nagiye nyahomba, sibyo? Ariko nanone ndumva menshi nafashe navuga ati ndafashe nyakuzemo igikorwa, ndumva ari 5 million, you know, and then andi agenda nyine aza mu bikorwa kugenda ngira ibyo ngeraho. Niyo my training abantu barenze 5 ngiye mbarako buri mwe ibyo abagiye kuzinjiza ushobora guhitamo ibara amafaranga menshi. Yego. Ayandi novuga ko ari make no gamafaranga ataba make uba warinjije, uvuga ati ay niyo mafaranga make naba narashoboye gutora muri no mwuga. Nukuba amafaranga make naratoye muri uyu mwuga, na amafaranga na hano nagiye gukora ndahibuka niremera, ndakora ntabwo navuganye nabo, ndumva ni design ngiye kuhakora, ndakora ibikoresho ari ibyabo, ku munsi bagombaga kumemba 30,000, nabwo si umunsi wose